Hadian ke Jingmi no jong uba Victor Rani, MDC ke Jirang Constituency, naka party NPP, ban penyeso ialah dia syakaseng Kongres, ban long ru kumukertong ha kani ke election MDC meminta, kinong kershan nakatahan kaput jong ke Jirang Constituency, kibujudon bat uba Victor Rani, ha ke party NPP bat kiwi-kiwi ki party bakintup na ke TMC, UDP, minta kesengi kilapinnya so ialah dia bat kaseng Kongres ban pinklan ya ka parti syua baka election MDC. Ya kita ginong kershan, na kiwe ki parti lapriang burom dai kinong yalam kaseng Kongres de uba MG Karshan Lor, Presiden ke Ribohai District Congress Committee ha ke jingdon lang uba Victor Rani, kertong MDC ka parti Kongres ba Adrian L. Milliam Advisor ba Prangsngi Singkli, Presiden ke Jirang Blok bat kiwi-kiwi kinoyalam ke seng Kongres na katahan Jirang ha ke jingalang ke balalong hapatar kema. Na kaliang kinoyalam ke seng Kongres kilap riang burom bat pinpau ke jing sngokmen ke bakraw halor ke jingwan pinyeso jong kinoyalam bat kinong kershan ba kiwi pat ki parti sya ke seng Kongres pan nang pinklan ya ke parti syua kene ke election MDC namar ke seng Kongres ke don ke jingkermen baskem ba ukertong unjob ha kene ke election ke baminta. Kamram jong MDC kadai benyada ya ka riti dustur ya ka kendo ka siap ka jaj benreu ka bomdan ya ka riti dustur kadai ka jaj benreu ka belayap nila benong ngidon la ka jong ka dustur ngidon la ka jong ka riam ngidon la ka jong ka tenrai ban benek bensa ya ka riti dustur ka kamram joka desi konsil Henry hagine gisni ngai bun ki kladno balai kadau kalong bakine ki nong mikmat kamtam kem sim khyang la banong mo namar balai PE ka sorkar NPP kalamut penpendu no wat ya ka berkombat kandau hagine gisni yong ka NPP kala penmi so ka way Meghalaya investment moh la banong kitit ya ka jaka ka government ka tit ya ka jaka bat kin ai syaki way pat ban seng ya ki karkhana ban seng lane kino ki institute klaim rang baisnong umdon kamra ban san rang baisnong ikot jaka umdon kamra ban san ki raj ki hima umdon kamra ki diso konsil kalama ban long kata dadu ya kata karti dustur jongi kalayap pikwa ban pendu ko kinong ilam badon hangne pikwa ban pendu de bersa pikwa ban pendu de bersa ya kata kwa bersa tapi kuat berpersa nadu mentah si ngidai menteri sitom berpenjab ya ka parti kongres ka balara ya ka distrik konsil ka distrik konsil balayo lembaga kongres klaim ka kongres tarai hadu mata ka distrik konsil ka nomyo bun kiwe parti ki kop iong ba tang kane ka parti ka bala ban train na mata u tribal lane ki tribal andre ga kwa banong yapi claim ka parti kongres ngimnom yo ya kane ka tise konsel lang ba ka jing trai sitom jong ka parti kongres yo ya ka tise konsel bat kiwe ki parti ki sukam Henry metang ngala banong ya pi damdon hi ka parti kongres tarai tang ban yakun and sir ke dam yo tang ya ka jalala jong kumboong la sar mane inam yo Henry ngakwa banong ya pi ngidei betip ya kanong rim mono bala tre mono bala wanra ya ka disebut sel gede betip ha kum mentaki penmi ya ki an bat tumbai thamai
ban pendu no ya ka bor jong ka district council suki kilong ko babam krun suki gen sapun kolon yang i namar ngi ki breu khamtam ngi dei ki baklet bi menta kasi sumut don gawe hajan kata ka kuper tenteng ngilai nanti nang tu ngi pom kayo tu TikTok kenya ki kostep yang pandai lei fi ne dan sugat tak dia lei la chai kostep yang top nang tu kawai te betul lah kamong hendia ro te pandai lei fi dah la chai nang tu kruan ubam suki ubam tu syukulon la ka kolon nang ta te menta kene ka riti dustur jongi ru kala long tu kala sedang ban bamdu kila persang ban pendu yang ka district council jongi suki kinwan kin pendu pi hakine gisi ke ga belajar hapo Delhi mono bayang rangba dei tang ka parti kongres mono bayang rangba hate kiong bai sabiran bacau mo mono bayada mono bayang rangba hate dei tang parti kongres klaim ka parti kongres kimla kiwei badian tan kinong sno kumbong kisno hangte Delhi rotang hatun bos kumbalong mo te kiwei parti ro hangte ro kisno kumtu namar kata ngi hab tibha kabayat kun hi hangte Delhi ro kadai tang parti kongres bat hangne hajirang ro kadai ka parti kongres kumbalong mane kaya kun ban yakun hangne lane ban kontes hangne kidai kita ki hespa kelas tang ban hangne hakikat tu kan iklis nam mo kidai yakun kan no ngi jola ban penjam ada ngi wat ya kadau golong ba teng ngi klaim shaji esrut teng ngi klaim ngitlat su western teng ngitlat su western ngi klaim su western ngitlat shaji esrut nyinyo ya katara jur kebubiang baginya perklaim lang bat syasurup bat hapo western tanda kena khidmat ke pemerintah iso badan bok hatu kata mungkin dalam jong distrik bat ngedan ke jikirman ke baskam lembaga jinguan penyusno jong Babu Victor Rani kumu kandidat jong ke parti kongres ngedan ke jiksingan bat ngedan ke jikirman ke baskam bangin dia ke jingjot namar bagi Babu Victor Iwan Nasyakatan Jiosrut ngatin skam bagi parlok jongpi kemang kesan jongpi nanti barak kinian bunuh dia pi bat ke parti kongres kalau khan lupa hang ni apa western mo ya kata ngipin sisa babu iba idan hang ni bat dehat halor kata kanorim ngaso benong pa nyem dan su jing artian ba menta katem inyo be yang jing job ke badan buram dekat sempat hanga pi bengilong ki baskem jengbut ki biasa bat ba kisibun ki jingele ki sawan namar ko mongi pi mendengi hap penekun bad urat ba ma bat kat sitting amele kamdei ki basuk tengi hap balong ki bre ki ba penyor ngi hap balong ki bre ki ba la banesa bat ba ke ba ya ko abel besai pi galong ba yemde than ban khimi lamti ha kane gawat MDC mo ya kapisa ne ni ki jinglut jingsep lane ikini kita namar phlatip pi kakam MDC kumba iba prang mene la batai kai ke kamram jong MDC kai ke kamram jong MLA berkai kamram jong UMDC kadai banpek ya ke jingpet jingpiang jong ka imlang ka salang banne bansa khandau siap bat kumta ter bat ha ka hima ka ip bat ha kisnong githau bat lada pikimilenti ya UMDC bau nanai pesai pi manai bai thabut dan ni dawla job MDC ulun rai pi ki surok kelte sekian kata kalong ka bakala te handai anong pi bakane ka election MDC jongi kadi ka big challenge hapo jirang blok paladangila ban penjob ya kane ka wat ha MDC election nyemdon jing tien ru bangin job ha UMLA Hajar Abupra kata ka de jisha bat ba de halo kata ka norem baru ki paiba ki am kamilanti ki kwa bani ya ka buron jong ka jirang blok Congress Committee banginyo ya ki job ka dan buron baru hu Abupra inyo UMLA na ka parti Congress bat detat anda ha bangila ban penjob UMDC ngenti kenaru bangila ban penjob UMLA hau Hajar Abupra halo kata ka norem
na sebab mendekat yang wari pi ki badan hang ni bat anda berpilalit nang ni lek senang kita hujung pi persang berpesusu ba kene kekenti pemerintah kalau kekenti keberan kam tam hatu kata-kata bengin tristem ban penjot yo kutong bangla peniang ban ngesor ban ai kejeng kublei ya pi ki nong kersan jo ke parti kongres ki pala perlu ya ke parti kongres ban light nak jak buram hak MP election ke beladat no hak MP election ke beladat de ke jirang baganung po ke bala ban penjot ya ke parti kongres light nang ta mo hakam kasi apa mo kasi jongi jantia paro ngisarem lot de tangga jirang baganung po bagatar kata gue ke daw ke bapak skam yang banong ba ke kongres kan job ben menta nadang ibis na kanu kanu rembro nyelap de jang isya bangi dondo ke jisus skam bangin job be nadang ipet ja kapatbang hakalas MP election do nyelap kena ban job nadang ipet ya kejingwan jang ibu Victor ban Penisno bangi ban longru kum kandidat jo parti kongres gidan kejing ban job halor jo kita ki bot teli ke rem bangil abes kila pet ba nyemdor jing arotien ba ko parti kongres kan job akan diklimat ke pemerintah ke kanam pembon ki kemtian namar ba ki pembon ki orang ba kala kran khmat ba kala sutunat kala pensai bhai ke rem ba kuno banjit ki kami khmat ba dah from don way u teman papli ubah don hak parti kongres uang ba ar jakat sau bobu penjob yapi penjob don purong belai fi pet not bagan ni kaseng kongres tengok itu kan sepen syai apa ke jengkren kedai sisa ar jakat sau apa ngayeng bat pi baro ki pajba jok jirang konsumsi bila penjob yang penjob don purong bat kedon ke jingja hak tu kepor ba menteri ramba jongi hak tu kepor de Dr. Mukul Sangma bat ngiru hapo ke district council hak jing yalam jong i CM don burom ba PNCM de working president jong party idon nyedon lang hanta ngakum executive member ma i kum CM hak asnam aljar khan riu tharai pia kan mau ne pilai klep kadon ke way ke notification kalau permi daga government ke sarkar bagi rangba snong kimla ban issue kino ki certificate la kadai ke residential certificate la kadai nomta ka birth certificate kila penduduk bor ya ka power jong rangba snong kedai ka por ba PMC badai CM badan buram jongi lakhat yangi kerke ya kateng yalang baru ki executive member rangkat badu legal advisor bat ki ong ba kumno gi dei banle ye ki legal advisor ki long ba em bada ki rang ba sno ki do ya ka bor jong ki kamar ka district council ro kala do bor ba ka district council ka te ka bor ba halor bat pek ye ki sno ki thau ya rang ba sno ro kumjo ni hap yale ya kane wat la ka don ka sarkar ka jo hapo ka state but hapo ka district council te dena ka daw la file ya ka case hapo supreme court but ka supreme court kala rai ba em ya ki rang bas long de ban pendu ya ka bor joki ba na shwa bastang yo ka light load ka India 1947 shwa ka taro ki don ki slong ki thau ki don ki rang bas long te hagan no rim fi pendo ya ka bol jong mas no tingi la job ya ka taga case bat ki rong bas nong na tharai fi ya ka mau tik dol we rong bas nong ba u issue hadin kane ka notification u issue ya ka certificate u sha tap along te hadin da ka taga jingra jong supreme court walaupun ku bor yang sasisen ya rong bas nong ka ki sino ki thau ba ro ki yakmen bat ka way sa ka way ka notification arjar khatnyo phi kan mau nem kan mau shu ba penmi na ka sarkar ba ki nomik bat kum MLA umla ban bat art liki kam MLA umla ban long MDC ban bam ar moloi kamut kalong bi ai te hal tong por bon ba ki MLA balong MDC ru ha tong por ki resign nakakam kuntup
yo Presiden Joko PPP iba Aden bersama Badan Brom i resign nongkong Di baru untuk ibabat RR kila resign penek triang usi yang Badan Brom jongi ba PNCM bat uiong yang i ong kumno ngan resign aba ka jingpit ka ai ka election commission yang i hadir bangila job ya ka MLA ni pan jingpit bat ki ai tikam de ka kajing bakla jongi ka de kajing bakla jong ka election commission hakataru layarai ban file case batla penjob yang kadai kajing yang case ya i si yang Badan Brom jongi ba PNCM hadir kata Chief Minister Badan Brom jongi Dr. Bokul Sangma ngadom batla suspend ya i si yang jongi suspend ngamtip Andrew Burai Tharaya terpo Shwa bakat poi ke election Adin bala suspend i ngi kumki longbor jong i hakti kejap nyimban se bangirung i jamino na ka party congress ni kanai ka situation bangi kumki MDC joka congress party ni yami lang rekat badi PMCM how to snam shwabat kut katam ar khatra ai ka ba ong PDF hatharai pidang kenma they Hakatu ka senam ban ailat ya isi yang Badan Brom jongi basha suspend banyale na kaneka seng PDF ka bade ka seng bathamai ba kanehi kadai ka jingja ka ba phi baro ki pai ba jong dirang konsensi bade ban soto umde ba ga pet lemdet na ka party congress undai ka jingja ka ba penbor ini bang mi no na ka party congress te hadi ka Aku por sitting MLA Badan Brom uji 1.5 year jonga but udang 1 crore wat ko jore na to babu ni para local tong ni trailang ngakum ngop no hakata por but ni yarung bara argot hakaseng NPP but hoy atli ketem jong MLA nilai tren kat nga arja khandai wajib na kanika sen NPP Henry Marsen job arja khatra ku MLA ni i ka jing sanchar hapo ka constituency kalai fer bak labak piru pisko thoy kata ka khai ka pateng ka business paro ka her arsut